Samuel Wangungu har et lortejob, for nu at sige det lige ud. Sammen med en gruppe andre unge mænd indsamler han afføring i slumområdet Mukuru midt i Nairobi. Med deres hjemmedesignede kære kan Samuel og hans kollegaer komme til, hvor de store slamsugere ikke kan. Tunachukua drum, tunatengeneza skeleton ya chuma, alafu tunaweka miguu. Sasa kazi yetu ni kwenda kutoa hizi choo ambazo zenye exhauster mahali haiwezi ingia. Kloakeringen i Nairobis slumområder er enten ikke eksisterende eller helt elendig. Derfor ender afføring for 100.000 af mennesker direkte i de vandløb, der løber igennem slummen. Det både forurener og medvirker til, at sygdomme nemmere og hurtigere spreder sig. Sasa sisi tukishachukua hii, huwa tunatafuta mahali kuna drainage, yani mahali sewage zinakutana. Ile drainage yenye inapeleka sasa kwa ile Nairobi River. I Kenya er millioner af unge uden arbejde. Så selvom Samuel har et lortejob, så er han glad for overhovedet at have et job og tjene penge til sig selv og familien. Men måske skal han snart til at se sig om efter andet arbejde. For rundt omkring i slummen dukker nye toiletbygninger op. Denne her ligger i Kibera, som med 1 million indbyggere er Nairobis største slumområde. We are here at one of the biosanitation constructed by Omande Trust. De nye toiletbygninger i slummen er ikke helt almindelige. De er konstrueret, så folks tis og afføring samles op i store tanke under bygningen. Her blev det brugt til biogas. This is a 3-story building. The first floor have facility like toilets, bathrooms, where community come and help themselves. We also have a place where they could come cook for their food. It acts as a way of improving health and also sanitation and hygiene. I borgercentret kan folk også mod en ganske lille betaling komme og vaske tøj. Både gas til madlavning og strøm til lys og computere kommer fra den afføring, der bobler under bygningen. The second floor acts as a resource center where community come and do their stuff in terms of sending emails, acts as a communication center, and they could also come and have their meetings, especially when they plan to have an activities. Bygningerne drives af Omande Trust, som er en fond med fokus på grønne energitiltag i slumområder. We have constructed over 70 biocenters, and we have experienced a reduction of infectious diseases like cholera and other diseases related to hygiene and sanitation. De gasdrevne borgercentre er blevet så populære, at de spreder sig til andre slumområder i og uden for Nairobi. Her i Sinai-slummen er man ved at være færdig med at bygge forrødningstanken, hvor biogassen bliver produceret. Så hii choo at least itapunguza mambo na flying toilets. Watu watakuwa wanakuja choo mahali pasafi. Na tutakuwa tukiranisha for 24 hours. Byggeriet sker i samarbejde med Omande Trust, der regner med, at centret kommer til at levere gas til mere end 1000 mennesker. Hata water zote zinakuwa pamoja na hicho. And then ni program nzuri sana tumeletewa kama wasasi Naireli. At least itasaidia community mzima. Kwa sababu ukiangalia hii dome ni ya kuserve 200 meters, itamsaidia sana. Mambo ya makaa, kuni, hiyo ni story wanasahau, yani tunaenda dijitali.